degree yo bushomesa konka initially ushanga umwana bukaba butari bushomesa so nchimanyisa ngo twatchine education ehkecho nabo ntizagumantufuna abantu nkabo abo kwatinkamira ati wangira ngo umwana gwire tiyaza mu secondary tikumanyisa ngo agwire totari amagarage igakoma so kuna abayine kujye ngo nagira skills zindi ziyafuna ombwire bwe bukushomobwo abo kwatubure ngo naza kusparkinga ijo tukabantu tuganira tureba amashomera Akoragye bangira ngo ntare school namba ya mukago mu Uganda nabagira ntuwero ntare school namba ya mukago mu Uganda konkare competing na no because ko kuza selection ne yenda bitano abina nyakayojo ko gujo inabiri nibiri bakwereza ki umwanya so ataje kumanyisa nyo wangira ngo ntare school ne Akoragye kandi rero ndakuri mudera kurimu hataho no bawambiha so ataho no kugira nti okushomesa kwa Uganda kucurumu ekintu cyo kugira ngo tukumanya umwana wo naza kushoma ki so aha muherwa byona kwara yamara P7 ihayo bonero buna tugire ngo focus area harki hako naza garko mwongere subjects 8 azikore bwa mpaka yaba nazurugamu ot combination nayo jye umukozese bwa mpaka so aha muherwa byona ogugu mwana yarugamuki so education ya Uganda tinzaje kuchesa bo munonga ngo abana bagwire abo kuba twena tukayinganisa bwongo kureka kugira ngo tuteke makanto kugira ngo babaseguma kuzura omwana ogukubare bamuretera Akoragye yazo P1 no mureba ngo nabasa gukora ki umbwire bwe misho so okushapeninga abana echo ntikwasaba umushomesa wena na no muzire kandi performance ati ko kuwagira ngo ebirembi namazima birembi kunkate birembi tebire wasi kugira ngo Uganda tehine kuza twina maskungu nabo kugira ngo bagwire already tukateka ho skilling Uganda government kajiza teka skilling Uganda whereby omwana basa kufuna skills ezinde za kubasa kumbisa so echecho tutakachikora nkesho ngampango mnonga konkano kurebeka ngo at least kogere ngo Uganda yane basa kaharurengo rw'amahanga gandi ko kuturiyo ntukura mwami muyambi na nindeba ryo leta a narrative ngo kabeno yetenga abana bashome buri umashome icyar kubasa ni nkirazana niwe ndibire government ya introducinga okushoma karicura mu yagihinduramo mu secondary iba kweta abridged ngo hatubagire aha kushoma theory ngo bari no bashoma hands on kanu nsorote cyo kigenderire kora ki eki kibar kushomese cya ejo new curriculum hata abana bari no baza aba new curriculum bagira mu cyakashatu hatwa twakube twarebire ikibakora katwabire twarebire agomashomera guwano gamba nagandi bakora inyonyi inkuru yo mwana yani nkija yano ngaheza katwa kubintu tureba babakora biryo twabe kubintu tureba ngo because amashomera guhatse cyabanche manyisa ko bakora academies zikabe ziri because yo mu abridged kanushoti ejo abridged karicura munayonesha kuko tubiye turi tima yono yenda ngo hahinduke hoki actually icyo rugamba cyo namazima abo kubejo program ikirinsia kandi turi namashomero urida gatanu cye kuchikora zona tukugira ngo namashomero gona gakadoptinga kugira ngo akore vocation because that was nkantare school ejo system tekozere ki teri so konkaro hama atinka arohishomero rubatiro ko wawe rubaya normanya ejo program ya government mwe nukora boy no mwana horana na shomebyo ati yo mutwari kandi naza nyabo aba batire rubaya izo za industrial hub no batwara abana abakwendebyo kandi abatarkwibasa no batwara regional hub yabana tekusiya kushomesa abana 10 kashite kubasa kushomesa abana 10 tekusiya abana 10
kandi tekutwara abana baheze senior mukaga nitwara no shuta abana baheze P7 n'pahona n'abaheze cyakana cyo gama namazi so hati nyokana kubera inyenda inkuko wanugamba ahubwo tuyo tugamba P7 results tukabe tuyenda ngo government tugirebe kurga happy one umwana yatandika nakora ahabo kuba kare wanu comparinga kare nyubuna shoma primary nkandi manya ko gosho mugoye by P2 umwana wo mushikana manya kuruka muhiha ninga kuruka ikibo by P5 ikashobira umutwati akana basa kubija ishikuru no muhini eco gamba namazima hate eco na because wa wakireta kunkaci kabakiriho kija cihwa hoki ahabo kuba hatu tugira ngo abana bagwire abana mtwari 18 kunka ababagwire hatu kubatagwire pase kubagwire kumanya umufutamanya abacwezi n'abatembuzi kunka bashikire kumanya ukuruka ikirago no kukora umukeka ecyo kugaba n'amazima ekirunge kituye no mu Uganda technical schools zirarugireho tucine level zone tuyine junior tuyine craft kurugirira umwana atwara atungata kugira ngo bagwire umwana kuyabire P7 yagikora kubi tugira ngo umwata mutekombye mukono nana hati kikarwa hoga so iwo muziro takaho man kugira to mwana wanje agwire P7 ibyagwire nebya harubaho konga tukikumanya ngo nemikono ye bakagikoma ekirungi technical schools tuzine mbara tujine kachika hihi nagandi ama district agatekorirwa nagineki technical schools eza government so umwana tukugira ngo kwakore mwo mu class ogogo no ba wamunaga konka ekitwa ku 2020 nk'abanya Uganda no kugira ngo umwana kwafuna chance yazo mu class performance neta kabambi ahabwe nshonga ishomero government cyo gukora neteka ho mushomesa ishimara kuteka ho mushomesa iteka muna headmaster arabe nka supervisor wabo igarekeze ikora structure kugira ngo etekeho DEO etekeho inspector bona barebeke ngo ba following achi program ya government eyo kushomesa abana konka hata noza kushanga ishomero ruho inspector takaza yoga DEO takagambara inspector cyo gukora headmaster takagambara deputy hata ushanga ishomero omukasheshe shayi mweza kasheshe shayi shatu no mushomesa atari mu class so ata nacho kandi ico tugira ngo tukuza kukwata ukachikwasa kugira ngo education system yona yafu ico kumanyisa ngo namwe hari mwendeme zitakukora mu rumugwazo konke ico cyona byona nibiretwa kugira ngo omuntu umwe nakora ikintu cyine mu passion hata nko mushomesa it is a calling Akoragye ukabaho mushomesa no kimanya wazo mu class utakine kugira ngo utumirwe ngo oherezo noza yogire kushisha mwami muyambi ukisimba wa member wa parliament murundi rebiri umuwese umurimbara sitom amashomero ganyu nugamanya ukugarukutana numanya amashomero agarinya kayejo agaruka koba nagarinya mtanga nangwa kwisimba no byabita kabire site south takabire site wa isimba mu mbara municipality ato no shoot mwena no reko abantu gamba buri muri kuzagamba oreba yicikire kintu munda ubundi natina ubundi itwe twagira ngo amashomero gagwiri ga Uganda gona abukwa ko muri mbara romu amashomero ganyu gashyikire bingi mutawuno muyibona ni mamu mushyikire kunka twina abantu emtwari 18 itakwija kuba qualified itaqualifying kuza umusekendary nishana nabantu bantu bagamba ngubwenu ngo noreba ngo abantu hino twino businje abantu twina turije kunka umuntu barireba muyibire ninga barire bisiro mwana we kunka nawe twantugamba generally ntumbarira mu mbino businje kunka we umwana we takumanya ahari
either tuirwe abantu batari kumanya ninga tuirwa abazugu konka nabona nagendera mu kitu so itu tugenda abana bashikiri konka abane mitwaro erengiri 10 kugira gutwa kigamba tuyina abana magana mitwaro bakurenge mitwaro 2 ababuzi abayujuize konka batabuzibwe so government twetenga abo kwiyoryo muzire nanye ndio muzire mazima twetenga tugihe yoje imwe nka politicians no botaragira in parliament uine nimwe mwine obudara ahimu kuba muri mu byaro onorga mtoma oko mtoma noreba ishomiro ryanyu rigenzire ahubwo abantu byo tumwenu uti tunoreba tate abana bakabire no tunka abajungu ahiba kupoma mwana ecyo turetere tabaka abajungu habuzire cyoma cyo kumanya ngo muyambe naye basa kwija kuba footballer we mwanya go kuzambarira municipal school kaze katatumba academy abo kuba katatumba academy niyo bakushomesa ebyempira umwanya go kugenda kantureba ngunamanye byo kubija katugende tumujeme abo kwaje ngo tumujeme because abo habe hariho system yo kugira ngo utazo mu secondary kushoma batembuzi obare mnonga hati ecyo kugamba cyo namazima kugira ngo turemerwe konka nakoreka system eyitutamburram kozi noreba tugeze kugira ngo curriculum ehindukemo tubase kwata umuhando ogo in fact nkuko wakigamba nuho kitandikire abakuba ati abari mu senior wanu abakuzazo mu senior wanu tubakushanisa n'abari mu senior 4 curriculum bakushomera yes so nchibanyisa ngo ogo ngo muhano yo 28 tukoraki ntutwara konka ariho kinte cyo takwija kwiyaho by default hatunka performance y'abana ije turkwija kujijema ngo bona bateko kwicira mu first grade habo kuba ubwongo bw'umuntu okubukuba no bukwata tubukushana no bwa mutahiwe so washanga umuntu arabutayitete baserorana ushanga naenda tichamugarikire mu minundo mukaga kano ndijo cyumugambera gumwe ate cyasigara agenda yikora research so echo kugwisa abana tukugira ngo ndindwenda tukikore kugira ngo kiriyo mu Uganda honka konka kikabenje bakiri kirungi kugira ngo buri mwana afune obwegesa kandi obukiri kandi nawe ataka performinga kubi omukirasi konka kandi arho atiko twatwagambere Uganda tufude bizubindi kandi Uganda yonka nensi yona kandi nabwo tindwendo rating kugira abo kubashanga hastamere abana barakwingana emitwaro nka 100 ate emitwaro nka 5 turiyo estimating abana emitwaro 2 tubakozere exams ahabwe shonga ezitakabasize ku konka tubasakuza anticipating tugire ngo abamwe nushanga babuzere sente zo kwiza ahacamushanju hazecho ntunani nyenda ngo turetere enshongejo ijo umwami odongo ubabire na releasing maxes abire na yoreka UPE performance manyabiha mbwero reba nasigerza tatuhireyo nkecho ahabwenki nani ndeba Austinsa minister arikukigambaho arikwereza actually we yahereza na nobwenge abana ba kubaragira kunka twabe ntwenda turebe key point manyingwe ginegi itakabe yaba mahuri bari yababishomere bo batwerize nshongaki headmaster tumutireho umushangoki chairman wa management atirweho umushangoki abana ahibagenzere bakakora bakabura hakabahuki umuzire tumutira umushanguki nore batawo nto atwahika twenda turebe aho kwaragira nti already tukafunde research report kugira nergo ministry then tubiye twa basinga konka nkabaziri nkabantu abatwira umukushomesa abana ntubasa kureba ebizibe bitufuna basa affecting umwana mu performance
kandi cyende no mwe atabasize na gukora exams nicyo yari ngo reka ragira nti noreba ati umurigando butatirwa covid itite umwaka gukubanza abingi tabarakifiringire umwaka gwa kabiri twagaka twatirwe yindi nangwa abantu batanaka kufuna mu shake ups hati turiyo mu ombyaro girenkahi covid so atwashange mitware ebiri y'abana ba primary tabakozere exams nkimanyisa ngo challenges zabiri ezitufunde zirugire nyuma abo kwarashwa gweje myaka ebiri abamwana tubarabasize na kuzamu classes so atabinja butubentu shohoza hati naba covid kandi bagaruka bagira ngo buri mwana abire nkasini yafa bakozere bakagira ngo takagwiso mwana wena akaguma mu class bona bino kuzamusini yafa abo bakarinjira muri yo ne bakoratire tuziri gukora ki tuziri kushara cyo kumanyisa ngo hato raikire funa abana binja baragwe kusinga abagwire ki ogogo mwaka nani mpecho kureberaho so okugira ngo abazire abana bamwete barakozere exams namazima ahabo kuba umwe no shanga tarabwine sente zo kwiziza of which challenges zo zikabaho abamwe abana bagirenda ombwire bwa covid tubabasagaruka ishomero bazo mu byo kushwerwa are maregize bibyo kubanoreba ushanga umwe ondijo yareba ngo yakura tachi basagara ko mu class na nabandi so ubwene tukagira bizu konke byona ntugira ngo iyo government aho yayamba hoki ubwo mwana atakora exams kwarabe yabuzurwe sente zo kwiza kandi no tugira ngo hariho UPE hati UPE yayamba cyo mwana ogwe habo kuba abazima gogarungu abana abinja abakorimwa kwiza mbabaryo mu primary schools eza UPE yabo kuba muzire arukubasa emitwaro nshanju ya Satan school umwana utakubura kwiza so cyo mazanga ababo government rukwataraho nubo bakoremwa ahabwo kuba mbabatine buyambe burukumara so cyo mazanga government naciye no kukireba ahabwo cyo mwana tayiza hariyo wa government so ataho tugaruka tukirekera ministry naye garuke cyondozeho umurebi wa SkyTV tukikwine mu program yeji kantine mwana witu honorable utararahire umwami yande sezi kandi yariyo nagamba ko muzire kandi ka politician ahashonga twene kutukwataho na mnongere kukwataha abana bitu ubu baza kushoma twaza kuzaho kace umukahumuro kandi kuturargeyo ntugumuzamuna n'enshonga zindi kusia ahashayitu yakana ayiturije kuba ntuhendera utarugaho SkyTV. SkyTV irakari abantu orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebibariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program meji iraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye adera orishaba program meji neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha ishatu iwe cyo rakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera. buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha SkyTV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byo buhingi no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka otaferwa filmu y'ekifilipino buri rwo kubanza urwa kabiri n'urwa kana shayishatu z'ekiro kandi egarukwamu urwa kabiri urwa kashatu n'urwa katano shahina zo mu kasheshe Silent Shadow bwe bakayita ate nga SkyTV gwe mukutu kubeera oli
yonna yosinzira okubanga olaba. Otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shayi 3 n'ecweka kuhika 4 n'ecweka z'omukiro. Nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ntija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitori kukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTV iraka ry'abantu. You know me, sit down, danger. Hi, it's your boy Tash UG, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakuletea kunjunga program erimwe bikushemeza. Program numajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanjire, I'm a pro guy kinyanjire. Program eje mubinji, nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbechiro, nonda kumanyisha hino njero hobati, nonda kumaga kitakaro hobati. Ebyo no program eje. All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. Noho washozeha, noho labena zaneha, it's commando, no love story. Biona ntukwa ntubireta mu program eji. Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity waho kwa kutura no kwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ninge cyakuza korera izoba. Kandi ntukwa ntubaretera favorite comedian olabena kusetsia. Orwo kubanza twine a fresh hits videos insia kandi zibiri wa kabiri 100% Western music. Zibiri wa gatatu no woman crush Wednesday. And orwakana buri zoba ntukwa ntubaretera bweshongoro bwanyu butano obukize kwata in the Western region. Kandi orwakata na 20 bagarizo nyuma tubatere throwbacks. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi 1 ezo mwabazi. Sky Television. Program party time aha SkyTV na nyamhereza wawe ainenina buri Sunday kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi egi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha SkyTV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntu byoreka aha SkyTV shanje aha all media platforms, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Biona no banochanga tamu SkyTV Ug official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu. SkyTV iraka ry'abantu. Zikiri ashatu nena ezarenga mu shaha yitu ya kashatu kandi tukiri morning at Sky twenda kongera kubasima tukine umgenyi witu umwami Sezi Muyambi ogwa kesimba abamembo wa parliament mutawunomu wa mutera enziga kunkano muzire kandi ni politician no mushubuzo mu rembo rwamba Romo twakira kandi twongera kusima bwemermo yo kwereza benu shaha nkizasigarayo zagamba tuyunza kumurka abana baza kumurka nimanya itwe nk'abazire tu expectinga ibintu bingi hata abantu abazire batandikire kugamba bonka cyo kubanza buri mwana bakamutumira kitabo ikisiya cya chemistry ninga cya biology igishogeri yaho aba nakurgaha kuzishaka ninga kuzantunga muninga kuzibanda transport fares nabo hatubaza kuza umukuyora aha amamaduka bebitabona nabiguze biyerezo baza kongeza abantu abafere abashuma bo kwenda kwiba kuzomwa bakafuna amanya betting hate nabone niyo season yabo. So many things kind of course amashomero government no bore yagizire ngo yagarra hanse be ikonka kigiremire tiuza kucibasa kuri niyo kucibasa tamwe ndijo konketa mweji amashomero gona gongize kandi government tekicibasa mbwenu ibonko muzire no tekateka kandi umuntu wa government
uryo rwa government uryo ikibina cha NRM mu babiri no yisimba hati nico rukwagera ugaruke simba hona nabwa East African Parliament. Now tugambire turebe turekana sa program bari kutugarra aguno murundi kandi turi ahanshonga nkuru yo kumurusya abana bwenu ate season yiturumu Akoragye yo ni koko kurra mwenu ngo abantu arakigambo bachara kukosa batahi bitu aba people power ngo bari mu struggle hat struggle yiturumu buri muzire wena ari mu struggle yo kumurusya umwana kandi okumurusya abana hato mu Uganda kikabanke kirajiro romanya kare okushoma kikakigiye cyo kwiyendera nangwa kwabiri hazamu ko kwatira umushoro kandi bagaruka ya bamwe akitina ngo umushoro ataragaza garuka yishomera bayisherekereyo konka hati no yimuko mukasheshe orebo wane borebo wane batari yo muntu no mucyo masanga umwana utayine kusiba mu mbuga kandi okushomesa mu Uganda kibiri expensive munonga kandi okibiri expensive munonga somehow na outcomes amuherunze buram ahabwo kuba tugizere unemployment mu Uganda area rate mpango munonga kandi twina abana bingi bashomere konka icyo tukikwiza kutumara man bagira ngo enseyegere kandi tekufanketa kozireki nketegere omuzire we na hari edakikeji na kwatana biragara kurebuka ngo umwana yagaruka yishomero kandi uko wakigamba ite tukabire tushaba nk'abazire buri muntu wena ayete ko mucishane cyo kumurusya umwana oba oriyo wa bank nkeji aho kuba school fees loan te kurenza amezi 3 korera za kumurusya umwana na yetenga miliyoni cyo basanga gishashoro myezi ejo 3 so nani waba no mbanja mazimoteke mwakobuzire then kuko wagamba transport fares zitekwa ko yongera abo kubatoshere ntukireba ariho bintu every uncontrollable because President Museveni kuyamazire kuba president wa Uganda yamara ku liberalizing economy yagaruka yagikora free economy kugira ngo Akoragye asere cyayine kureka ngo yaraba so ati kandi ati abantu bari basere byabo munonga government mukamu hakarho transport ya government heti nawe nayo kubagiserire yaremwa so hati nimwe abantu tumukubasa kuba control through privatization icyo warebire cyo government yari kura transport kugira ngo umwe abaseganyirwa omu sector kureka hati nabyo nabyo ndakukaka njora najya ntinabanishaba habo kuba nimanya ngo hamwe government teke basa kutwera habo kube kintu ne yakikozere ki yakire kwire so hati nabanishaba ngo iwe ori omu sector nkejo obwiro wo buturumu obo muzire utakita umuntu ahabo kuba niwe no yenda korabo obo muzire abo kuba transport nyina masiko kugira ngo ishaka ko robe no twarashinje mutwaro kurga kuza kampara no tware mitware 3 mwene ba customer bakanyire kandi abunje ndoteke mukaga natokora ngata nonda ngo umwana atakaza ishomero so tinyotinkore bahabwe nkino za kongeza price kusiharure ngurwo ahabo kuba amajita tegayiyongera distance yo kuza kampara ni yejo hati iwa bunchi no yenda ngo okikore mirundi 2 kugira ngo oremese ogogo muzire oriyo nahambira kureka ngo umwana yagaruka yishomero yo masere cyane bazima nabani kandi no sera nabanisha mustaka mustansezi ezo kureba munibonoza kwasamo mu Christmas omukumuruka kw'abana muri murusheme kuba no sera kandi hati ticho nani ngambara najya ntate yo no beshengereza nashaba najya ntate byo mu struggle turiyo mu struggle nabanisha bangu buri omwe omukinte cyaro mu cyo rugamba ahato umuntu twaraze kusera government aho no hishime kongera kwizera munonga mbona ko ubu habo ko hata abana biyerezo
buri ijuka ngo buri ishomero batumecherezo batumere kitabo batumamanya kandi atamashomero agamwe gagira ngo haza ngo twenda ngo bitabwebi ogure umuduka kananka manyo ogure hagamo amashomero gashira leverage so hatizire intervention ya government gagira ngo no imwaba umbarira kuzayishaka twarwo yo mutwaro bika umuryo mutwaro kuturebe cyo abantu babinji barenga ncyakare tugaruka kunka meguru yo mutwaro kuturebe icyeyerezo kibencugura 15 bika kikumbikiye 15 abo nkintu mureba because obwe nabwe one Rwanda corruption nayo nanebe corruption ubu kureba ubwo abantu baremerirwe ukabana ubwo bakwasiza kukwasiza ahamuneke kuko naba nakigambere kugira ngo omwe ebinte mwene bikorwa kurugiro mu circumstances atinka bagira ngo buri omwe aguze cyeye ahabeyeye ningira bakabata anticipating ngo mbwire bwo misho abantu mbiza kugumerwa abo kuba ninjukaje president Museveni ko yamazire kwate ntebe yabanza yareba Akoragye babibine sente yabanza yazibiyaho umungeri yo kuzahanasa bakanya miliyoni akana finish ringi kashanjo so cyo kumanyisa ngo akaba nareba ngo ombwire bwo misho enseneza kuguma etebe kindi itakumanya ngo ntiza kuza mu challenges nkezo konka ombuteke cyakubekira cyo nyo nakubirinisha bo mu Uganda hati wena arukureba ngo turiyo mbwire bwo kumurka oba no wa stationary kwera kitababe nakiguza shiringi kakaga maze babakirekere kakaga abo kubemberera kubaheru turiyo mbwire munonga obwo kugira ngo nicyamutwara bwasheshire so batwatereho nyoti kwera kakabo kuba government eki kinte kukibasa ekitege kakirekura kare agatare kakagirema icyo cyomwe tingiza kuchoreza Akoragye kukiri biza kuchigama ngo kukibi akatare kakaturema complete ndebirena n'amashomera gamwe hatugataho okugumirisiza kimwe bweno twetenga kuko wajya gucamutwara bwasese amashomero hataba mwete bakabona na sacrifice kunka amashomero ngo ibiro tumureke biro mukaga ibiro mushanju ngo harwe ibizamu hati ibizamu ikiba kimanyisa kandi amashomero genda zero balance hati zero balance uyu n'umwana abana babiri ba P7 bazerze umwe nazabwera nyangi iyo nazamanyakahi oyine obire nashoma ndijo nashomera manyakahi ndijo nashomera kahi oyinabana kandi of course you wa university mu wabo ari mu final semester kana yenda sente zo gukora you get so we need a government intervention imwe nkaba ryo mu kugambirira government abakanda bukika abantu abo mu burebeke ngo minister yagaruka hansi badi imiwa wabugambe ngo inspector of schools manyakari hatukatwineho na center cye yamani akaba inspector of schools kunka level ya hansi agira na deputy we abaranka headmaster na wari umushonda nkeji center kwera be yabirire muse umushonda nkeji yana yebere umushonda nkeji no vice we inspection ekeri yahigura munonga kandi bamagomborana bakabagira amani bakore imirimo y'amani ubwirobo so akandi hato butabine hato ine ijuka ngo ine abashomesa nko mu secondary uyine mushomesa wa science kandi nacaza inspector of schools esente tize bakana bacheta kwagumaya rubwire bw'umunonga ikati noreba mutebekana sa program arobwiro burukika shindika kuzo maraka ati nke season ayiturumu tino muntu wo kushekera ahabwo kuba education ya Uganda be expensive and competition ya higuru nco nabane kugambira ntinyo bambantu bamashomera gakora je ntare tingu kitayo habo kuba ntare kuba kumara senior 4 egaruka mu selection icyo manisa abayo tubagujimara kuzo mu senior 6 hataba kuba bakozire kubi
habone bari kuri kureba abakuguze imyenda ngo ngo naguze chikane naguza mukadi kandi uriya naguze imyenda ya shoppinga itari rero cheza nkonkori ya nemye ngwaye imyenda mbere kwitwara naguze ya itari kirabari kugambera so nyoni shaba agamashomero abo kuba umuntu akushomeseza ntare most of the time nawo nagumirwamo konkano reba tugira ngo umwana muteko mushomero ryo kubasa itutonto habura abakuba ntuye n'aba competing konka tiristi eri yanda miliyoni yo no base mutwaro shanju nureba ngo abakuba bona mbakora yinebo nce twaterire kizamu kimwe konka kugira ngo ogogo umwana kwarabe kuri abamba miliyoni ahana bahashanju nabasa kurugamo abakuba bona tubakaba nambemo tukongera ko nambemo tugira 2 tugira 3 konka bareke ngo baperforminga so omuzire ntukwabura kugira ngo obwiro bo buturumu wazo mwenkano n'umwana utaramare kushoma tukambira kintu cha polisi uko muzire alatness manyatwaza kuza abo kuba last year abana hakabura abana bari ko murigana mu Uganda yona ijuka ngo hatu wanogamba twina abana bari aba turegistaringire abana gukora P7 abana bakurenge mitwari 2 babura tumanyire ahibaburire hatu ntubasa tuza kweshanga mu situation abana babesire abamwe bazar kunjira abahundi bazabugahi abantu bazakisora abantu baza ibanda abantu baza isinjira abantu baza Kampala baza guru konka tarmo kurigiro ko kureba ejo rate abuko no kigamba ikintu cha covid kimanyi sang covid abana bakakura hato mbakuzire mbamwa mbahereze P7 harimo abana bahereze P7 bingi bari kusiye imyaka 20 babishiki baheze P7 so tutukuza kushanga abantu mpaka omu abantu mhando umwe so iwe ukano ino ndangu aratness ya polisi amazima gogare ngo ati Uganda rurengo yahikaho ikintu cha security twachikora nka bias kurekana habasa kuba mu negligence abo kuba security ikabire tebekine konka kugira ngo twinemu abo nke twatwagambere kugira ngo nkokora system yishomero inspectors barho DEO arho bine ba head teachers deputy ushanga arho di bona bari mu konka system ushanga ishomero tak performing aje eco kumanisa ngo twinemu negligence konka twakubentu chabang atum kumurro mwana security personnel zi abakuchukwato ho kurugahara DPC barebeke ngo at least umwana ko ari yasimbara hanaza masaka umwishomero kananka ya KRSF abo kubana bo bareke kureta bazire bayihanike mitima abo kuba anchestwantuga no kuba muzire hatizire kuko wawagambere already abazara batebekanise already bigwire banda byabo mukasheshe bategeza zirihina za tax park bamanyangwa abana bijane sente baza kwijana ne sente abafere nabo bari mu muhanda nayenda nkwara icyo bukace amashare so cyo kumanyisa ngo nanito muzire mazima wayihambire wabwe nishinji kashaje kwahereza umwana ka fizi konko tutazubaha nyo nakubenisha aho kwa nyina masiko apana tari wishomero atomo mu Uganda yaritina account number kuchakwenchi basika kuchakwenchi basika fizo muzira gishashura herezo umwana bank slip kandi kuwakubona umwana wawe no mwesiga ngo mushija mukuru Akoragye Akoragye tuza kukwata tuition utarabaza naje kutera mu bank konko umwana wazo musiniya wana ogogo maziri cyamushanze twahirwa karabaho ogwa tagwire ayo nazo musiniya wana fizi yeje mutero mu bank then kwa at least muhereze ka kope ka bank slip nani wosagaza kawe nko muziri konka abo kuba kitari yecho ni nkorahirira Akoragye abana bije no kubashanga umpaka barakura nara
takumanyesha ho yahiyagite sente zitakumayiziri ahabo kuba abantu bajurira undi jo naza kuzitera zara orebera abana behanuka because ejo nko mwako guhanikira abana bakurenga nkabatana which is very unfortunate ahabwa izibatire so hate ejo nikibanki banyisa twabe intekateka ngo umbwire umbona kunkobo by education officer na police bakabe ba sensitizing one sensitizing abavugi ba mamotoka na ba conductor tu sensitizing ababibanda kunkufukosi na ba sensitizing ngwe mu mugwabo n'ucuba kwenda siri ku sensitizing ababyo bwebembezi kumanya ngo aba hatu nkubwiro buna chairman wa LC1 nko umwanya nkeji erimwe mimya atandike kura ajara barabe mwizo bari kumurka kusensitizinga ababoda boda kusensitizinga abashomesa kunka kusensitikumanya kunka kusensitizinga because ati ekizibesho twagizero mu Uganda babantu bakachitwara for granted ngo TV oba radio stations nazahogwe aine sente ningashiraja ngo ibyo byaba politics konka buryo umwana nce kwataho ko munya Uganda kurebeka ngo yarunga mihanga abo kubatu washanga ngo aturiyombwire bwo kumurka hata Akoragye no basa kuchikora nk'icyo kureberaho oyetaha DPC akoreka ngo waryo mu rukiko eshongera vaito ushike ashemeye kuba nakora imirimo y'abantu konka koreka Akoragye tindo akuba kwa TV numuza kuntomeza nanye nyine bakama banje kandi tabampire mwogogwe so atoshanga ngo buryo womwe nayeshara umurumo gweye kugira ngo hine cyakwenda korabyaho habo kuba hati ngo bubwiro buturumu umwana w'ishomero hakuba hati nwarho ni mwenje trending umwihanga ryona nubo kutora ngambagamba ko exams shohwire obushohwire mbakuzo musenia wanu abasenia tu barembaza ko ebiro bibiri abasenia fo bari already so ati niye shongeruho yamani konka nyenda kugambira ngo mu Uganda ahitwikire buri umuntu kwefaho ahabwo kuba jo statements tijigarkemu uyu muntu kwefa nke cyana cyembata mbwenu twine bebembezi twine abwenche tubefuzi umwebembezi wa Uganda outwasigize nawe na agenda yari kubanja so ati omya Uganda cyo kumanyisa ngo twaronda mwebembezi waronda umukozi so ato mukozi habo kubaka kutamusente zeye so ato kubasa kugira ngo ogogo mukozi akutire musente zeye iwa kubenoza umutekamo nuwazi kutiremo no expecting ufuna returns ombwiro burugo so nacho bachikwate bachimanye Uganda hayiriyo neza tuyonzi zo mbwire bugumire munonga aburiyo mwe no kuba naza kuba nayefaho aho kwa na program ya government eri kuzaho eburro mwanya akwa ninjiko bwawire parish mode kaba yahinda hatechurwa ntuyebuza ebikureto buzubunenshi akabaho kano shuti nkareba ngo bakadispasinga esente accounts z'abantu zirengeye mitwaro miliyoni 50 kandi mwezo sente mukazite Ziko na kutubeni iyo twa discuss ngesho na ngo ati tukore topic yo rundoro nakwe tukaba ngiwa discussing so tugambire bye education y'abana kumurka abana bitu nibaza kwikaha amashomeraho abana bitu aha mashomero ite twantushabangu bahiceyo konka government nayo taking caution kurebeka ngo abana bakayoje itwe nk'abazire twaza kwehambira turwane tureke ngo umwana yafuna school fees yafuna transport yo kumutwara ishomero kwa kwara kayishomero ashanga na structure y'ishomero negireta ihurire amashomero tugakaba mu bashira y'ishomero hato bwirobu hatabaho bidada hatabwira mande abandi bahumurukire mane icyo wagamba kugira ngo urwa kabiri ebiro mushanjo bine beginning of time konka nabone bakikozesa kugira ngo umwana atakacererwa mu cyaro abe yizire konko buyaza kwija kandi nimwe bakuru b'amashomero mutwatireho umwana atakiza atireye mutwareye atire cyatireyo ukagira kandi nyenda full payment amazima gone mabi obwiro butariho sente
konka nsakoreka ngo twarwana twarebeka ngo umwana wihanga yaza yishomero konka tibyangu Akoragye no muzire we nahari nakimanya konka niwe head teacher iyo mukuru wishomero ri umwana yaza kwijamo niwe bo muzire abakutureba hamwe n'ingati Sky twenda kongera kubasima mwe twaza kwija twendera itwe kitubyo tugamba n'inshonga yeitu konkati inshonga yitu n'inshonga yawe yo murebi ahabukwa niwe inabana niwe ine abanyabuzari bawe binabana niwe ine ba neighbor binabana kandi ihanga rya nyensya ryo mbanabo tekwa kureba ngo twaba protectinga twabareberera uko bari kushoma uko bari kugenda kuba kutwaza haturiwe tugamba umushongeje twaza kwendera nayo safety y'abana bitu uko barene bazagaruka yishomero baza bakugenda bata imwe abashubuzi abakuza mu bategire imwe abebidongo mu bategire imwe abakwenda kwana mu bategire so imwe abakwenda kubiba mu bategire hendera n'inshongejo tuze mushweke kindi babare mnonga nko kunatandikanisha babo kwati nanagambire ngo turyo mfuri economy konka nakugira ngo nyena mpende ne rukushaba tindi kwenda kuhinda gutura kujya kuza ko leta bo kintu kisi niho nabanisha kora abo ryo muziri wahirirwe wabwine fees rebeka ngo yakayishomero niwe taking initiative in fact obo France bwatucire kuburekera abakazi kandi ato mucyara ko kumurekera ubunana zibwankobwe incyakare no mwana taramanya ngo Akoragye n'icyo wakozereho twabashija korewo ine fees yawe gishashurure umwana muri kwasize bank slip nawo muzira triste mucyara kazi amutware yari yo kumutwara konka manye nsinzi zashashurwishe uwo mwana abo kuba atakagire makandi kugira ngo abashija twacashura fees yabacana mu kasente ko mucyara n'ikindi cyamana munonga so nanisha bankora bo ryo muzire fees waje bwine umwana naza kuhumuruka gishashure umuhe bank slip eco kizaho then security y'abana omuzire security yawo no kugira ngo cyanci basika umwana mweto arayishomera cyabana kibasika konkati nkukikaka habo kubana cyo bwire ubiti kubasika hamwe samwe somehow so security ba DPCs bareke ngo ba deploying eje myanya eje mbene bajimanya habo kubamba batire myanya yabo tax pack bazimanya bateke mu security rukumara ahishomero niwe headteacher na timu yawe mbarati kwakira umwana wo muzire Akoragye yayohereza then ekindi nanye nampende no kugambira aba bashubuzi kandi nimwe abamashomero mucendereza habintu onashibura umwaka ekitabe mu bitanka ekitabo cyo kiri mu library onashinchukora buri mwaka nabo bire kindi nabo biro butego nibyo bakosa kandi nakiguzire kitwaro akashi nakwereza tukumanya kuba kumara babitangaye so ntushabangu na nimwe ebyedengo ni mu mutcenderezo muri cyo ni mu kutubera burden habo ku mwara abana izo biro byo kumurika abana bakora budget umuziro gire bamuni ugiro benke yo kwinjira ushaka kwinjira so nabanisha bawe nahari nshonga yo kumusa abana tugikore priority kandi turebeke ngo nayishemara ibarukuza nayo ebintu bitebekanisiibweje abana bafune obwegese obushemire omu mashomero gabo ibari mnonga umwami muyambi ibari mnonga twashemerwa kuvugana kandi kutayira SkyTV omwirakari y'abantu menitwe kusiyagu n'umurundi nasigara ndi umuhereza wanyu Akoragye Edwin.